صبح خیر دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما شکرانه خدا سوزیم خوبه. چخیلی که دای جدیدی هستید. من گلک همه کاری دادم. گلک شروع شده اینه. شروع شده استه برکت استه شفته. یک تای دیگه شالت خونه میشم شروع شده که اگه ما گفتیم قاق میشه که نه شروع شده اینه. برک رو استه زنده شده شروع. تیار شدیم میریم. دوستان عزیز، این روز با ما وقت هستیم بلینچیکی کم ترک ماسکه شکید هستم. ما هواشا بردیم نمیجا قطی فریزه بلینچیکی وقت هستیم اپاشازی خواه بلینچیکو ما به حد خشو آمده استه و زیاده سکشون که میشه کن بعد با سکشونی ملکو میخوریم نصیب باشه. اینم خیلی خیلی بلینچیکوی ما تیار شد. با ما اشتیای تاام کسی خورده است باشه با شما هم اشتیای تاام. اینم خیلی دوستای عزیز دو بسیاری بد پختم. خیر اینه عروسی مرا بی ایسو نگاه ایسو ایجو بیا ایسو اینه ایجای روشنی بیا فریزه رو بینید عروس شده. سلام بته کسونی من سلام دوستان عزیز نمیگه کلگو دوستان عزیز سلام نمیگه یا عروس شدی عروسی نغزک میشی پاش که تیمون دیا نردوش عروس بازی که سدینه فریزه رو عروس کده خای کو عروس بشه و نغز میشه ده خب پدم میخوری گاو نمیزن گپ نمیمونه گاو میخوری بکنیم عروس چقدر رقص میکنه فریزه هم خال مده با ایچو اینا اومده ما هواشا گرفتیم یا بیتی خوب نکده بای ولی باش گفت خوب نکده هیزه یا خوبم بکره بیدار شدم. خونه در اومدیم با در مغازین در اومدیم ریحان خریدیم برای که بگه نصیب باشه آش توپا میکنم. خیلی دل مو کشیده استه برای ما آش توپا میکنم. چکه تخم انگور بعد شفتالو خیلی شده بود شفتالو نگرفته بودم نمی شفتالو رو گرفتم. شفتالو خشروم تو نکیم نمی شیرین نیستن. همین سال یک شفتالوی شیرین نیفتیم. من ماش بیمزه رنگ راستی شده شفتالو راستی خیلی بیمزه نیام منو خیلی بیمزه شده با هواش رفتم که نویستی است بودای یک زنک سوال داد که چیکار میکنن بگو ما بکنیم. انا ما مشق خدا نویستی است بدین گفتش راست کس کد رنگ کدیستیان ام خیلی هر کس هر کار کدیسته کدوم میشته گوده کده چه خیلی معقول باشه و یمیتی مالیمش یا راست کراس که میخری یک تا افسانه میخری یک دو تا زبان یک تا ماتماتیک مشق خد میخری بعد یاد دادن میگیری گوده که یاد گرفتن میگیره بعد یک افسانه های امور افسانه رو نقل میکنشون معلمشان اونم خیلی مایگان شعرهای کودکی یاد میتیشون. دوستان عزیز چخیلی که گفته بودم بگه آش توپا میکنم ما لوبی ندارم نگرفتم راستی گپ در مغازین نبوده نخود که دارم نخود خالی کتی میکنم اینا آب شقتی نخود داختم بجوشه اینجا باشه زوالش میگیرم زوالش به هم خیلی معلومه با یه بار دیگه خیلی ما چخیل میکنیم نشان میتم نه خیلی نمک میاندازم تمام توقع نمک میاندازم با آرد زوالش تیار میکنم. اینجا چخیلی که دیده استید اگر اومده است باشه پیاز پمیدور بلغاری ریحان و اوکروبای درینش میاندازم. این سال راستی گپ نکردم برای که گودکا و دوست نمیدارن یکی چند قشنگ دلی خودم کشیده است بکنم میگم برای همون خواستم امروز بهر شما کنم و نشان بدم.
раҳмат дӯстони азиз ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. аз ҳамат миннатдорам ва миннатдор мешавам ки видеомоно поделиться кунед, дар имо, ватсап чизе бошад поделиться кунед. хеле миннатдор мешавам. не хел зуолаша мегирам ба нишон метавам. ҳами зуоларо мумкин дита кунам барое ки ҳами ҳамҷо чуваки калон надорам. майдатаракай чувакам барои аму немехел зуолаша мегирам бо нишон метавам. ина мехел ду зуола гирифтам. акин мемонашона дам бигирам. баъд шурӯъ мекунем ба маҳсулотҳоро реза кардан. реза мекунем да ош. ина мехел боша пиёза реза кардам меандозам, бо болгариву помидора ба меандозам. бо баргалӣ гуфтум. хай ман хеле омӯхта шудагам дӯстои азиз. хай касе чӣ хеле омӯхта шудагам хари мега баргалски не баргалӣ мегум ман баргалски. так тайёр кардам. ба ҳами маҳсулотҳои дастрас дар хона чизе буд тайёр кардам, барое ки кӯдако чӣ хеле ки мегӯм хӯрокҳои миллиро дӯст намедоранд. гуфтум яке ҳами чимона намехӯранд, оши тупара намехӯранд. ҳами сабаб инами хел ира тайёр кардам, дар холодильник мемонам. агар хӯрданд оши тупара мехӯранд, нахӯрданд ба салат мехӯранд. инами хел ҳама маҳсулотоша дохтагиём, фақат инами монда зелинош меандозам. баъд зуоларо тинук мекунам. пухтаи нахудшам зуоларо тинук мекунам, меандозам, мекашам. тамом. ягон кори қиynӣ надора. явқот не руған мера, не гӯшт, лекин ба маззаи намехел як буҷуша тои ҷӯшидана зуоларо тинук мекунам. ана ки сар мекунем, як зуолаша якум тинук мекунам, меандозам инҷа фареза тинук мекунам, меандозам. шумода нишон метавам. баъд чӣ мекунам? ман дигароро намедонам. ман хеле тинук мекунам дӯстои азиз. бояд хай оши тупада ба ҳамаат маълумай бояд бисёртарак орд кунӣ барои инамихел тинукниро сар мекунам. намихел тинук кардам. аку орд зада намихели када мепечонам, баъд мебурам. мебурумша ҳамаша намхали як размер. вақте ки буридум намхали мегирам, ҳамаша ранги чанд боре намхали мекунам. баъд ай миёнашон намхали меқапам. хучон ҳуи мешан. хай ягон таш ғалтидагиша бо мегири ай сар мемонӣ. инам хел бо иқаки дига дастак мекунем. баъд меандозем. хай касе кадаги ай медона аймада хушрӯ метона. ман хай меқа метонам. барои аму ягон тадаймада хушрӯ бутонед бо мара ҳарчи нагед. натонистӣ гуфта ана кунем хел дар ҷӯшида истодагиш меандозем. ордош ки бисёра кам кам дар плита мепара, бо хай сар нашава шалақ палақ. намехел хай як ҷӯша тои ҷӯшидана як салат тайёр мекунем. хай бо ба вилкай ба қошиқа гирифта ҷудо кардан мегирем.
نمیخواد سالاد تیار کردم گشنیج ریزه کردم چکا آب کردم انا که میره میبرداریم اینم خیلی پخته فیلتر میکشیم میبرداریم شه اینم خیلی برداشتم انا که سالاتاشو میمون اینم خیلی سالاد کم گشنیج قبوش خوشروم دسته که کسی خورده است باشه اشتیای تام و ما هم اشتیای تام اینم خیلی تیار شده داشت پای ما هم دوستای عزیز و همه اشتیای تام و ما هم اشتیای تام خیر در اینجا ویدیو را به پایان میرسانم تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشد خدا نگهداری هر یکی